اوس راځو مونږه just we have to come to the methods مونږه تاسو ټوټل خبره ډیسکس کړې کنه در سکایپ اکاونټ او دا هر څه خو تاسو ویلې دي کنه ضرورت راغی نشته دی already होता है स्काइप अकाउंट हो या अकाउंट जो कड़ी दिखे ना फेसबुक के हाँ फेसबुक भी बहुत आसान है मेरी जान खासा सही लोग हम दागा से कर बोक सही अच्छा so आबशु अवल चिकम दे दा इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर तरीके इंस्टॉल हो सके और आप बताओ चला रजिस्टर्ड कवे सिंगा परमानेंट और दागे स्पीड पर 10 टाइम फास्टर सिंगा दास कवे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडेस टॉपिक इज समूंगा असल के सही कार दादे चबेता सो पे खो सॉफ्टवेयर बांध कारो के दागे न तासो इस्तेफादा वाखले नमूंगा याद साथे how to increase the speed of how to install hello how to install IDM internet download manager and how to register it singa beta so registered kave registered it and how to make it faster than normal IBM etc. The tool methods these like mobile. याद साथे कलम चिता सो डाउनलोडिंग कवे कना डाउनलोडिंग उदाहरण द स्पीड अप को द बारखा मखता सर मुख्तलिफ किस्म सॉफ्टवेयर्स पकार दी नंबर 1 आता सर डेप पकार दे डेप चाहे था डाउनलोड एक्सेलरेटर प्लस वता सर की विलिश या था उसका आईडी इन पकार चाहे था इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर पकार था उसका या था उसका चिकम दे एनी अदर लाइक आरबेट डाउनलोडर उमश्ता दे डाउनलोडर दाम था उसका दे डी उमश्ता डाउनलोड मैनेजर वते विली कीगी खुदा टूल नज़ियात इस्तेमाल उनकी कमी होते आगा IDM दे इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर दे चिकलम डाटा सो इंस्टॉल वे या साथे दागे द पारा IDM द पारा तासरा यो रजिस्ट्री की पकारदा और बल तासरा ददी द पारा यो सॉफ्टवेयर पर मिलावी की चाहे द पेज वतोई पेज that is called पेज यो तो रजिस्ट्री की वतोई और बल ता असल के पेज वतवी लिखी रजिस्ट्री की असल के सशे दे रजिस्ट्री की हमेशा द पारा मुंग यो की रजिस्टर्ड को लिशु तास तासो को रजिस्ट्री की नहीं करे तराए पर तास दे स्पीड च कम दिया सियात हो लेने शे जब बड़ा सॉफ्टवेयर बिया इन किधर कम तासता यू गो बैक माय कंप्यूटर आई हैव से इन माय ड्राइव द कंप्यूटर एंड देन इन सॉफ्टवेयर आई हैव इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर चकला तास दा इंस्टॉल के या सटा आगा इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर इंस्टॉल हुए चिचा सरा क्रैक मौजूदी और चिचा सरा पेज मौजूदी याद साथे जब अवल दा सेटअप दिस ना डबल क्लिक कमा दे इंस्टॉल बकम याद साथे बोले मुगा इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर इस्तेमालो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर मुगा का बारे इस्तेमालो तो भाई मुगा दा इंटरनेट डाउनलोडिंग फास्ट यानी तेज हो दागे दा बारे च कम मेथड इस्तेमाली कि नो आगा ज्यादा करदा आईडी मुगा आम डाउनलोडिंग को मुंग लगेगा दिमुला आम दा से देर ज्यादा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलिंग करना मेनी ऑफ देम लगा कलम चिमो को डाउनलोडिंग को इंटरनेट एक्सप्लोरर उम्मा डाउनलोडिंग रखे ख्वाई की गट मुसीबत दादे कचरत 99% आवा उशो यो परसेंट पाती शो दे वक्त इंटरनेट डिस्कनेक्ट शो या पर क्लारो याद साथे व्यस्ता सो आगा डाउनलोडिंग 99% शे दे अब तो खत्मी की बिया बागा सर शुरू की तदी वजना मुंगा ख्वाल शो डाउनलोडिंग पाउस कोए द्रो यादा से मुख्तलिफ तरीके वसरो को मदाहिद पार से बता नेक्स्ट कम दा खामा बता इंस्टॉल कम एंड आई हैव टू इंस्टॉल देम ऑल दिस थिंग्स नेक्स्ट पर कम दलता दा आईडीएम बता सो इंस्टॉल के या फिनिश का उस ऊपर आईडीएम तासर फिनिश हो या दागे दा पार यो पेज मिलावीगी दा पेज बता सो दा क्रैक नंबर 3 चासरम चिदा सॉफ्टवेयर जवर कम नता सो दे क्रैक नंबर 3 तराशे दा पेज दा से दे
that we can do some sort of things here. Crack tabarashi di sena. Au pa crack ki bata so upare keygen tabaraze yo page te o keygen de. The keygen mande double click karas. Damn. Suspicious item. Page. Suspicious item has been detected. Page tabarashi di sena. Au da baran kam the page. And after this, Zabarash अंदर the IDM था कम चमास install शो. A keygen में a page या keygen यो खबर है. या keygen ने तो हाँ करोनी विदा virus दे नुमा page बांधे के कतवान टिकती. Crack number 1 हम कोलिश. Crack number 1 चिकारों में की नुदा last number चिकमेरा दे Windows 7 Windows 8 दा हरे Windows न पारा दे. आगा दोनों भी चिकम दी आगा दे दा पारा ने दी बहुत सारा. ब्याराश start तरीजे के इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर तराश चिकमता इंस्टॉल को दा इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर बांधे बकलिक के चकला तास इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर खलास करे से ना दागे ना बात चिकम दे तास बदे ऑप्शंस तराश और बदे ऑप्शंस के तास दागे चिकम से डाउनलोड्स दी या दागे स्पीड दी जन तास रात लेशे या सर्वर कनेक्शन मेथड चिकम दी डाउनलोड्स दे के आई थिंक डाउनलोड वेरिफिकेशन ज़बरदस्त है ना डाउनलोड ऑप्शंस और बदे कितना सारा डाउनलोड खपल ऑप्शंस दी डाउनलोड्स हाँ डाउनलोड कनेक्शन तबराशे गोरे सबों के तासो या वो परी ऑप्शंस बांधे क्लिक के या तासो को दलते के दे just come to downloads और दे ऑप्शंस बांधे क्लिक का और दल दाश कनेक्शन था कनेक्शन बदे दे के सवाले दल तासो अदर वाले अब अदर की बात सवर के 999 के बीपीएस दा बतौर के 9 टाइम 9 सवा डेरना सो 9 sta सरी शिकना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दा बिट्स दी मासरा और नंबर ऑफ कनेक्शन सोना का 16 को दो के कबास या बता चकले तासो क्लोज को राबशता सोरंता और देजना पस बतासो रिच एडिट तबराशे और रिच एडिट ना बात चिकम दे तासो बता की जनरेटेड एच की करंट यूजर तबराशे एच की कंट्रोल पैनल तबराशे डेस्कटॉप बांधे तासो भयो रिच की जोड़ के चकले तासो स्ट्रिंग वैल्यू जोड़ के जैसे फॉर एग्जांपल cos QoS इस पहाड़ी खा या पैकेट दा बता सवर के cos पैकेट तस्वर के just give 1 और दा बदी जन ओके के पास QoS पैकेट पोर के और दा बैक क्लोज के देसन जोस राजम दलता Google Chrome था और जे पिक्चर ता डाउनलोडिंग स्टार्ट को let me start downloading what happens here दा बदी जन Google तराशमा या filehypo.com तलाशा या anywhere you can go filehypo.com ने पे डाउनलोडिंग ओके या any others कतासर से for example अपनी isp.com तलाशे चरता सॉन्ग पे ताज डाउनलोड करेगा ना तो अपनी isp.com तलाशे हज़ार पे सॉन्ग या वगैरह any you can download from that तो तासोगरे चबीदा वीडियो ताले सोना टाइम की डाउनलोड के या whatever you can play for तो मतलब दादी चीज़ें ना बस तासोगरे डाउनलोडिंग करे ना को 10 time faster than normal speed पे मुझे कलम दचा इंटरनेट एक्सप्लोरर या इंटरनेट कनेक्शन स्लूवी और वहाँ सही तरीके से रसे फॉर एग्जांपल डाउनलोडिंग न कहीं तो दागे पर हम गदा तरीका और दाम मेथड इस्तेमाल हो शो वी कैन यूज देम या YouTube तरह से जस्ट कम टू YouTube कम ऑन हियर YouTube जब ये क्लिप डाउनलोड कमा जिससे सिर्फ ताऊ पता लगी अच्छा so that clip बजरा वाला मा is a clip bunnies can fly proof और जब आना सिंगल ची ऐसे तरीके ता उस्तेमाल खोले वकना से सिर्फ आइडिया ता सुले दर को मा damn man you're gonna go anymore it's me in the dams unknown computer file okay मेरी जान okay बस शूट कवा ब्लॉक कवा माता मोया जब मेरी कंप्यूटर ऑन हो तब आप लोगों की इंटरनेट काम नहीं करेगी ये मैं दावे से कह सकता हूँ
अच्छा ज़बरदा सिर्फ क्लिक कम सिर्फ ताउस दादा हो खेम खा 36 या ओ ये तो बहुत ज़्यादा है ज़बरदा क्लिक कम चिदा सिर्फ मात्रा शिदा बस वापस स्टॉप पकम गोरा खाओ ज़दा डाउनलोड को मत दें ना let me download it how much does it the service for 3 MB started दाऊगा दा टूल स्पीड उस दखले दा शेड दे दोनों ताले स्पीड न दर की है सर क्लियर it can go ahead तासो अल्ट 9 times बनावर कवे खा 9 times faster चकम दे मतलब दादे चिदा बत्ता सर ज़्यादा दिशे और कमी दी निशी नु कोशिश करे चकल तासो इंटरनेट डाउनलोड स्पीड चकम दे आगा सही तरीके से रकार न कई बदागे द पार बत्ता इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर तदा तरीका खामा खा अप्लाई करे कताओ शरदान में तद अप्लाई न के जब आम आदि हालत के बता सर वीडियो डाउनलोड की एंड देन इट वांट टू वर्क आफ्टर दैट आगे सही तरीके से ताउस तकार न की मतलब दाई के चरिता सर इंटरनेट कनेक्शन चिकम दे आगा स्लो भी और सही तरीके से ताला डाउनलोडिंग न की नो बाय चित खामखा काम में तलोदा तरीके दा दे द पार खामखा इस्तेमाल की यू गॉट माय पॉइंट अच्छा राजू स्काइप होता सो ऑलरेडी करे देखा ना हो स्काइप तो अगर तब ऑलरेडी पर स्काइप बांध कनेक्ट है ना से फॉर एग्जांपल you are connected in Skype say for example so you are connected in Skype और तो वाले यो बिल्कुल स्विच माम पर Skype के कनेक्ट का you are already connected to the Skype account और तो वाले माम Skype के कनेक्ट का so it is impossible पर यो कंप्यूटर के जियो Skype इनो बल Skype उनका कुलिश हाँ नो बिल्कुल तासे ओके बता राब शदीज़ है कि सिर्फ यो मेथड याद के चरण तबराशे और पदेरन के ब्राउज तराशे ब्राउज के बता सो सी ड्राइव तराशे प्रोग्राम फाइल्स तबराशे और दाई ने पस्ता सो स्काइप बांध क्लिक के या फोन तराशे या स्काइप डबल क्लिक का खुदे एंड के स्पेस वतवर का और इस CDAR सेकेंडरी वतोली का देसे you can type / secondary दावतोली का just make it enter Skype बताओ automatically बल आंशी and then you can work with you can play and it will like so forth मतलब में दारी कचरता सो already पर Skype account किए और वाले चपल कस देख connect शी वदे पजे वाला अल्पस्ता Skype शतरे you have the Skype account अतास available दे और कबल Skype का करें न तासो / secondary वतवर का नोबल दास सेकंडरी दृश्यों का सान पयो अकाउंट बांध कार को देशे से मतलब पयो स्काइप सॉफ्टवेयर बांधे एट अ टाइम पयो कंप्यूटर के दृश्यों का सान ऑनलाइन के देश सो दिस इज अ वेरी इजी ट्रिक टू लर्न इट द फेसबुक द हैकिंग यो तरीका तो है आजन ये क्या हो रहा है अच्छा तासु को रे चकले दे फेसबुक तराशे का ना फेसबुक ज़मान होता तरीके दे मज़रा के नूर दाम और ख़ुद जुन मालूम मज़रा ना आएगी दा चैटिंग मैटिंग वगैरह नूर तो बताओ शिकला say for example you have anything your password ना बस सिंग ताउस दा कवे राइट क्लिक का और इंस्पेक्ट एलिमेंट तराश चाले च कोडिंग वर्जी आ जाओ पासवर्ड कहाँ पे लिख के इनपुट टाइप पासवर्ड टेक्स्ट और पासवर्ड आईडी पास क्या है PASS से इसकी चोर मना जान ले अच्छा दादा सरा दागे द मेथड्स which I am using apply को दागे पर कम मेथड्स दी so we can apply this मरगर which by Skype account के रात कारो का द Skype account द सॉरी Facebook त पारा सो मेरी जान Facebook त पारा तासर सब पकार दी फेसबुक द पारा तासर यो अकाउंट पकार दे जीमेल या दे याहू या वगैरह वगैरह दे अकाउंट तासर पकार दे और तरसो पर तासर दा अकाउंट नहीं न तासर तरह पूरी पर इस फेसबुक की सही तरीके से कार नशे पूरी मतलब बोलूं बे उमा द चा फेसबुक अकाउंट निश्ता सवाउंस नश्ता अच्छा द चा निश्ता स्तासुलम दे इसमतुल्लाह द चा स्ताशता कारी से माशाअल्लाह कारी से ओके नाउ बता सो क्रिएट गूगल अकाउंट में भेजो का सीनुम दे अच्छा हैदर HADR ज़मान और दिल दबार कम चे हैदर.ज़मान unknown computer file अच्छा ठीक है हाँ
हैदर जमान, गाड़ी चलाशी यार, कम ऑन आ जाओ. Someone already has that user account. Zaman Haider 9, Haider Z 743. ठीक है, Haider Z 743. पासवर्ड और रकम जिसे अफगानिस्तान 123, अफगानिस्तान 123. ठीक है ना. मन जनवरी असमेत यो डावर कम सही दो 01 1985. और ब्याज कम दो करे मेल अफगानिस्तान नंबर ऑप्शन तो होता सीवर के हाँ हाँ सीवर कम हाँ नंबर माता वर का हाँ वो सवा यो अत्या शपक्सलवेख Wallas Dolas. Your current email Zabad Bakhpalzan registered kama. Is khabar nishta mana 477 or 32 39 or 96 32 239 996. ठीक है ना. अब अगर था you are from Afghanistan, yes I agree हाँ, and then next step account verification the parabos the mobile the SMS की या बकॉल की नंबर था सर उसने माता वर्का दूसरे पर कोड रहा तो हुई वाइस कॉल बताओ कि ना या कोड बदल क्यों खबर है no confirm baki answer zero 4 बस आप कोड है ऊपर एक कंटिन्यू पे कह दीजिए ना and account is met दाग बस account मुसरदा ले जोड़ शो Gmail account मुसर जोड़ शो दिलता बस LV MSNV live भी हाँ so about Google AdSense नोकर जमुग account already जोड़ शो is public and can include as little as you need, as much as you feel like adding, uploading a photo, better express yourself. Want some ideas? Check out this video. बना ली मेरे भाई. नेक्स्ट स्टेप
بس زي هم say the next step وی فوټو وته واچو کنه چې نه خیر فوټو وته بیا واچو Unknown computer found. back to Google Chrome sync now but that's the thanks for creating account have fun that is Rajul so header z743@gmail.com this is your account اوس پر ازو فیسبوک ته بدا اکاونټ ورکو بس خامخا چې دا یو ځل مونږ دا کو just صرف click and then here sign out وکم کنه او بیا وته لاګین شمه header z743 and Afghanistan 123 ना बस @ की जरूरत नहीं है चलो भाई जल्दी करो अवल नेट स्लो यार आकसान पे कनेक्टेड है चमा निकालता हूँ तुम लोगों का देखो हमें दोनों कोडिंग कर दे I love my coding then I'm supposed to go with bas us pal patis shvi ha that's the account rora this is your account sta account automatically jod sho this your account probability ya takhpal ne khpal photo khpal arsa de sign ka bas da zama account information di dashboard de da غیر تک بس وګوره دا ستا اکاونټ دی ستا پروفایل دی ساين اوټ کړئ زنه بس اوس پر ازو فیسبوک ته اوس په ټول کار فیسبوک کې دلته فیسبوک ته برا شمال ته بچ کم دی facebook.com په کلیک کې او تاسو فیسبوک نه پات چې کم دی بس د ډیټا با وګوره دلته هیدر زمان او header z743@gmail.com डाल करना 743 वापस कॉपी किया उधर पेस्ट का और देखो नंबर का जैसे फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान और दैट्स कम देखो रे मंथ जनवरी 1 और 1985 come down so 1985 is date of birth so 1985 oh sorry male and then just make it sign up the Facebook account that your reference غواړي دنه دنه بس تاسو چې کوم دی د بارکه انفارمیشن رانه غواړي so I can give it Nana 1 2 3 password kuni da bazan la password so come just say for example so header zev kana header z 743 tasu da umar koli shi and then say Afghanistan mobile number umar koli shi header zaman सब पासवर्ड है ना सिर्फ अफगानिस्तान damn header 7 so अफगानिस्तान 1 2 3 खुमा बल्ले वर्क ना
यार हाँ बस دا اکاؤنٹ جوړ شو بیا چې کله تاسو say for example یو بل دغه تر راځي کنه کله چې اکاؤنٹ راشه Unknown computer found. تاسو به الته چې کوم دی مختلف قسمه کسان تاسو سره friends each and everything so وګوره say I'm giving my own وګوره دا سي اکاؤنٹ چې کله راشه تاسو نه بس صرف یو question نه کوي چې بھئی دا دې تلاش او دا هر څه فالو کا you can follow them no matlab da de I can do just so each and everything tasar available we na gata se apply kawal she you can apply them here ogare pai ke tasar friend search ke no friend search kol she ka taso apal password chana protect kave no ogare taso ba the privacy setting taraze you gotta come to your privacy setting like ogare de ke taso sona privacy setting ki kana د پرایویټ سیټینګ تراشه چې به تاسو سرچ نه کی ستا فوټو سو کو نه ګوري نو کو ستا فوټو ستا فرند سو کو نه ګوري تاسو به پبلک تراشه ایډیټ تا او په ایډیټ کې د پبلک په ځای به تاسو واخلې د پبلک په ځای به تاسو جست اونلی می به تاسو دې ځای واخلې زوان زما فرند دي زما چې سونا فوټوز دي زما صرف فرندز ګورون تاسو به دلته اپلای کوئ او دا سه فرندز او فرندز who can contact me دلته کې وګوره سو ویتا کنټیکټ کی نو فرندز او فرندز په صرف او صرف everyone هر یو کس کنا نو صرف فرندز او فرندز صرف دا کس ته کولی شي strict filtering مطلب دا دی چې تاسو سرچ نه کی کله چې تاسو کې څوک سرچ کوي کنه نو تاسو به څوک سرچ کولی نشي طالب زیرو انسر درکې دي او که ته غواړئ چې تاسو سرچ کړئ نو بیسیک فلټرینګ ریکمندډ دا تاسو اون کې who can look me up څوک ما کتی شي ایڈیٹ تراشه دي سینا او د فرندز پزې اونلی می کا یا فرندز او فرندز کا یا ایوریون کا هر یو کس تا دي سینا کتی شي او اخو به الریډي انویزیبل فارم کې غزان کړه بس چیټ کې دا کېږي انویزیبل کزان صرف چیټ کې باغ تا کانو هغه ته نه کاری چې دا کس آنلاین دی نو دا کس دا غي د لای د موږ دا میتھډز او دا طریقې اپلای کړی شو بل ډیر کسانی چې ویډیوز اپلوډ کوي کنه فیسبوک ته ویډیوز اپلوډ کوي نو هغه ټول لوډ کوي اپلوډ کوي نو کافي ټایم اخلي ډیر زیات کافي ټایم اخلي نو دا داس کارو کې چې کله تاسو اپلوډینګ کوي کنه نو که تاسو یوټیوب تراله او تاسو یو ویډیو خوښ شو دا به څنګه اپلوډ کوي تاسو به هغه پات صرف کاپی کې لکه say for example دا ما سره ویډیو دا د دې دا کم پات چې د تخکاری کنه دا پات پتا سره واخلې دا پات پتا سره کاپی کا او دا زره کلوز کا بس ٹھیک ہے اور داغه نه پس کوم دی واتس یور اپډیټ دې کې پیسټ کړه پات تر څو پر تاسو دې کې هغه دغه نه راغلی دا تاسو نشه کولی چې غلط دی کنه بیا بس پوسټ کاسل کې ډیر دي دا یو اسانه طریقه ده بداما طرف نه پوسټ شو ډیر کسانی اپلوډ کړي دې زره اډ ویډیو کوي چې کله اډ ویډیو کوي سو ټیکس ا لوټ اف ټایم او ډاونلوډ کیږي بس عمر ټایم کو دا اپلوډ کیږي بس عمر ټایم کې نو کوشش کوي ډایرکټ دې ځکه پات تاسو لري کې بدا اتوماتیکلی چې کلیک کې یوټیوب ته زیاده ده کې ډایرکټ وګورئ کلیک کړئ ځنه بس ډایرکټ کوم دې ځکه تاسو له پلی کیږي نو ولله ډایرکټ چې تاسو یوټیوب نه سره واستل غواړئ کنه نو ګوره دا نه پاره موږ سره دا میتھډ او دا طریقه ده که تاسو ټیکس اپلوډ کوئ hello say any good evening all friends just for my students as I'm giving example to my students to get us up bus post a text बताओ तो automatically post पे really simple अरे